ese kirenga kiane kelia ntakire tobora igwa bugusero ngole ngingana kona kuritangani nganchi achenda ya nene nogo chikobe ko mu busera amo akwane sauti ya mukimagenderero inchira ki aso go chigwa ko mudate kero mo menyole bugusero eto keno mo ruyo kale kameniambo eto keno mo yaro kale ruga eto keno mo busi ole bugusero gaiga eita ore umo biaro bugusero wose oyo menyete bugusero rwete siko ole bugusero bonsi beigunga no bari bugusero nchiraki ekerongo chigochore committee ego chikubaga amagendera bugusero igongo chore committee ye kurukere nsemo igongo chigoensure ngakere kona ya bugusero tuanyori umwakilishi tuanyori umuntu ogochigotoka ase committee yu kurige kugwakilisha abantu babo ndiko chikorigere lingoyo igano momenye bugusero oyoiga no bugusero original bonsi gonko bakurukania egera ngire bugeya mera kwanwe egera kero umuntu oranga igambia tule kebinto bibiko bagwa oyo naro ruko bori ngaki yaya na into no tole gaiga nonega naro kanga ndo into na into gaiga to egereye kero umuntu e committee ya nene chiko comprise abantu bonsi bamenyete bugusero bayingambia bali. Alright. Asemone kiroko ngiriya wodi ya bugusero injira resources chibagadere na yoro tanda ka tigiru siko gose nguya enibe bagira se wodi bugusero. Biamono Brian bugusera coding kolega no korakwane bugusero obo kenyobanga nyorore bogutagwara asuburai kwa bugusero obuta getego siya igobono tita etiko tabane nibe ne bagire equally ekiagara kero gutambuka osoe naona kero so awo chimwe no ndo usengo chie bagura asanara ko ruko getonte getajo kero Brian sai okonyoranga still abantu bagutajira machiri goma kwamanya gusinyura ki na gambo gusero kwamanya konyora chinchira chiro rotari gwete kapito nono kwa boli ngaki igaiga na aro gebire kwanyora unike nyoro keri kia Kenya nchugochi kiebire pi no ajana stimate
there is equal distribution of resources within the ward. Muno mheshimiwa ndate bagaiganga asinaro weta ebitacho miribya wasetugubya wata machi bikakamuka pi mototanya wocho kubiri link ya bikakamuka naende munali rochorate arwa munyonjo mwinalia maende pi nama goma abantu bakutachira amachi abantu burundu mune kiangazi yego chikyara era bugusero byajanyo ali kiangazi kozo bakere betambe abantu bonse kino bakumye ko mwinali bashiko kucha amachi boneka bawucho kucha amachi banyona magoma inja bagusero batagwakire kwa yegene make sure that resources jabo gusero ko bachira distributed equally through a committee area which are no moral. All right. Asante sana. Asante. Sore Murai Dennis, the same question. Kurwa sore memang kwa vile kwa kina eli kwa kuira senjira ina se wodi ya Bugusero. Ndio maana swali. Bugusero ward wese kwa ligonega ntobwate obulemelo sana bwokubaga resources che ward ebyo biro Bugusero ba Bugusero ngimane cyane ntobwate ne cyane lakini ebyo biro kabisa unabona magende ndio yakaminiamo wende ndio Kenya nchoboshi wende ndio Kenya mausi ebyo maana bi ebyo because tibibwati na institution ya serikali iragero mugabo wa serikali ogende ngani kamini yamwe tobwati ne ECD class yanjo gochimbo n'abanyole primary school ya mausi tobwati ne dispensary tobwati school so serikali itukuna siku itaandika check ambayo inaelekea ikanyona Kenya mausi useka kamini yao. Secondly, estima ebinyorombire tara ikapi usone keigete nusu yokwanyolanga wananchi bado moja kunungunika wale na jirani yako na stima mimi sina stima. Hiyo ni kitu ambacho inauma sana. Ngeke ndio kwa make sure nje unomo MCA we ward ya Bugusero kwanza no wachorega ndio kwa ward development committee ego chukoteranga kitoko baga mahali kulingana na mahitaji ya eneo lile. Because one is also one thing, ekene tell me kama sochoga at least in kero mtu akanyo kuruhusiwa kwa watu milioni ya mwako baka usa kwa msocho 300,000 umeko boro aina kamini ya 300,000 goro cha banda hapo kwa nyamansi orio kamini yako chibese chiko ya hata ya kunya na nene sipa wewe msocho ndio kana kwa bagache share hichi because atwala maji ne para kwa. So we will do analysis based on needs. Kama kuna wale ambao chini sana tujaribu wapate hata institution ya serikali. Ntinimba ndete kwa gacha kwenye school teyo tonyo wanaona school guys bila take kwende nursery to class 1 abanda tulinga dispensary ya serikali linde serikali inyolenga kujimungu alinalo kwa ligatore check nestima and to make sure it is distributed equally. Thank you so much. Right, asante sana. Asante sana Murai. Mwanchua omo tegere ready kuna 102.0 FM na bayigomo ligerelia Ovuna TV na bayigomo mawutu batera se website www.radiovuna.co.ke neseme tano ni part 1 yechingwa ni chichira Bugusero echu chigendera kugochera ya mase moja ngo swatura se abarai ba entunda ya kabere lakini asabono gato nomra ya sereta Douglas Sokari gakurone kiroke MC wa ya Bugusero wetera sekya makia Jubilee nabo igontore nere omra ya sereta Deni Somwelio kurone kiroke wetera sekya makia Nak nabo igomra ya kirda kurunga Felix Onkoba igakurone kiroke wetera se ekiama wasegare independent candidate ono aparente tegocha asemole karongo chaka monayo Morai Douglas chideka ngote ni chideka aseme chebrobia chine ndetoko ba chideka nyenye toengo manifesto yao asokwenye asoko beka chipoint jiri chumo musomono ikirani medina to gocha kwenye sayansi ase chideka nye karibu sana Morai. Miamono Brian manifesto yane tima itinga kina nyunchira somo nugwe keusi even though igonye ligeta somo nugwe somo na bakanye somo somo nugwe somo
tima ite se munga nchire kusema na soma se kitna nyonchore Brian ngakio jota itenkore oyo wakiri kurangate na momusi omugusi igara atake koigwa ngonye kwana somo ngweke gusi so I will take more time. I don't know. Let me summarize it in English, then tomorrow will you allow me? No, actually interview. Okay. Okochora no kwao, lakini omwali omanyanga omuntu kwa nero mwake kura korokali gotegerete ya masemo kwana nera so munduro chingana ba ubego. Litangani igongoteba number 1 nigo manifesto yana number 1 igongoteba nganje ninyare kubaga enibo yani ese somota to represent oversight and distribution of the world development fund equitably across the world ninyare kubaga enibo ose etongole lieko nyara okora magendo na musero ase butangirie butayo ninyare kuligeria mangane chipara. That is, we talk about infrastructure, roads and pathways across the world are properly done. Ndigereninga chipara na makulia ito alikoiwe arosiwe buya mnabona alika nyamba sabata bwa tiepara. Number 3 inche esenge tungwa timontondo bwensi ogonsuguma tingwa timontondo bwensi gose contract ende onsi etagete mire chikura achikanyora fefas ndi chance kurwa sende tingo chigotwara wanchireria so chora abantu barachikorosna ni chipara usebitacho ninchikoliya aba engineer kurwa se ward yiga baranyari kurigeria mangana ayo namba 3 namba 4 nata banga ninchole board ego chikoligeria nakia magenda rare fetting board yeye nige kuligiri contractors ya rangamba kwenda tabara nyare okora egasi jibune takeire usebune wanarate namba 5 nata banga mangane pasari tingo chigo fefa ikiara ngo nyorore omonta kuwe pasari omuraya bachoro uwe pasari uchi asaba ibaye inchero ngo chikuligiri libusero e komiti ane harigiri ngaki omochiro motaka mwana litena bwana takanyore pasari nande pasari yikuru wikwali tigo tango yogana yaro ubwate setichikura mwachira sinyinge kubwa bande nchonya nechiri busano ichikuru wichiri busano across the board kero montaña ole pasari yeyo asenchira etabwa chobwancheria namba 5 emo ninja kema ngane chi youth projects ekiagana tokunyara kulika basaiba ito wansimeremo bakeba lituranyolere meremo abande to baligeli chi project torolenga ki toku babekira mwanyo utugwichi ngoko egento baranyare gokora bakwenyora resources that is the income generating activities egera basaiba nyare ko bakwegendereria naende intake youths batu wale chisako egera babe funded by registered babe funded in the Ministry of Youth and Cultural and Social Services egera banyole na wanyene chilon chira bagenda dia sama na wakora I'll cater for the less fortunate in the society, orphans, widows nyali kuligelia manana ya wane chintakano na babwaka abalemafu nimechini metaka kabisa kuetera the well known Kitty Douglas Okari Foundation. Ninyale kon manyanga bantu anyora amache inyi namba 8 amache asoko libe bisimam na nateba na kumusa amache ayiga ikirega igake gati torora astro anyale go ikirelia abantu bantu anyora amache namba kianda ninyale kuligelia mangana afya. I'm talking about health centers development, provision of electricity for all, and also necessity which is obvious. Such, even though amangane stima na amangana chinyagita aliko nyora maliogo na kwa dispensary which renovate chinyora nyagita alibesa ile chinyora lab amangana yito yaligerelie. Ekyo moyo ekiara ila chiana ne chinke igonkole tanga I discharge my duties as your representative without failure, fear or favor, with a lot of integrity and transparency. Inchini gona kole miremo yane aso bwasiuku
na wanchiri kondo wensi tayo biamo. Asante sana kiro Morai Felix na ile microphone. Tuango agenda ya ule ya somo kusema asante dakika nyingi. Biamo na sio na ine. Jawona muno Morai yo. Nini ana kwa tingo tuara 4 main agendas, actually 5 main agendas. In summary form. The agenda tangani assessa uli education is the basic nere getikio mokombukia magenda randoms. Nini alako tingo ensure nga there is equitable distribution of bursary. Chibasari chikwende kwena equal. Omwana uli kaminyambo usoyo kurukeuni usoyo kurunya mausi bakwenda kwena equal distribution. Onye to kwa mwa kwena na chile huwere no kwenda kwa make sure kero mwana unyare ko bata ko apply bursary na kwenda kwa nyara iwere. Onye mbara bange kwetani na boko nyara kusikia bande ujoba in the next year. Again tukia kabere mangana infrastructure na roads donya ko banto kuligere infrastructure ye ni wata mangana amande hitangani chidara chito chiro romo chiroche chidara chiro ko zero ama ene pi chidara chiro sige chira gete ko monta ko etoro oyo kwato ko tengere alikuwa mache na bara nyara ko batako chipiki picheke mochi wetaigo abanta abanga mane wetri nanya wanyara ko bako wochini nande barusi kuroche igoni nyara ko ati kuligere chidara chiro sigwa sogwango kusichira nyara ko kwena no according to priority chiro sigwa nande to kende nyara ko ati kuligere nga good road network chipara na chiko gero monto nyara ko wasama gochia sana igoni nyara ko ati kwenswa nga ekraba na biashara bito bao kore biashara biabo kusinechi nyine bao chikorusia segete ama koli ali bao etera nechi pigipigi na mayari bantu ngo etaba bana ro bao ikere bito bataketi igoni nyara ko ati kuligere nai yendo kende na maji arna bote ko guse monomone kere kiangazi ko acha kere ko tajani wali gorrol na mando bao seka ko gusero kuligia maji igo bono ni nyara ko ati kuligere ringa astivesti kwena no county normally kwena na almost 1.8 million choko rosi editaji via maji igo karwa rosi editajo na 1.8 million ejiga to koewa no ne right yo kochora sokole machi bohol elinda macha ngale ko bata kutoka gocha sawa kuse na ndege siki amacha ya ko keumbu anyalo ko bata ko minyoka woni ga ikirame ase ya ko kuse department igo na ga ko minyoka igo to nyalo ko banto ko eshwanga chipai chirinchi da separa ekaro yedra separa odio kwenya ranya ko bata ko sama macha ko chamwai ekara mse ko chamwai ka ba ko sama de jirani de jirani ko ko nyara yebeke aso ko ska buangu mangana ya agriculture to nyari gere agriculture monokuru kare to nyari ko banto ko sineke bitu ba bocha igoni nyari ko mangana ya agriculture seki ngura anglia bantu bali batene reta agriculture baso berta agriculture bacha utrenya bantu ba ito maki apart from gusmeke bitu malio kalioka ingi na mo kwenda gusmeka gea chinde dira wali to komera na ndo igo ni nyari ko batinko work na other companies nige tumna one acre fund yanya ko bate ko nya bali ba guse ige kordo ko le asne company ne chiba kunya to ko nyamara ebita sei golike gusa se loan to nya ko biya kana mara na dia ba guse na bara banya ko ngago ba practice yo gole na inde to ke nda cho batin ko le e ko ro ro gocha mbuli ko ngonda e bo gocha limo ba cha nda ba to itu ba guse ni nya ro batin ko le mana NHIF bantu bange ko guse ba ko NHIF igoni nyaro batin ko liye chiranda collaborate ne nyagita alicheito apa mama na batata ba cho ro banyar ko ba ko kwante ko NHIF na ende to ba ko tre NHIF ni ma ete ngati ba ko ente ko akana kero motinyi ko ente ko ba ruse nyata ni ko ko na le point yo se point ko kwati ni nyaro batin ko ba option singa to ko akana chi chikali igo to make sure mama ba ko NHIF na le kero ko bali ya kunira ke ga ba ko tuaro ko banya ko ba ko enda ba cheki ku ba wa marioko NHIF ria kan aso ko skana ka so ko point ya hatano ile no kero ko youth and women empowerment ye ner to kulige ringa to cha ko kan NHIF ya to ra ko ra abasai ni ner ko to ba encourage bali ke bare ke stige ndo ko companies company ye ko ba chi kire na engineering de bosia ko manyani chu company ya ure wodi ya ne na ndo mo chu wodi chiga eto ko nya ko ba ka to register company
na rutukunyara kubai bakurukanga kuba chingu chogo apply go chakolige gasi account apa sabe ka babati company echi banyara ko baba ko kuchitenda chi accounting kenke na bae ko chogo supply amacho ke county na baba kunyara banyora chibesa ekoro banyora chibesa musaundo kwenzi tayo noko kan korongo yulo eta chandegeti igota kunyara gusimi gwaka na bwibuli yo ni atano kero mutienyi elinde mo ekoro roire murache anyora na bakunyara ko kushukulikira soboro nande tukenda sokwangu nina alikuwa batinguligere ya sabasai nande ya mangana yurutuke bwe chingo na maene igontobe kana me karto registry kere ke nyoro ke tuare e group ya karwa tuare group e to ke bwata to abolinki ingi mota ke tukutuka for example e group e be ramo abutuka chingo ko te ko se 200 aina chingo ko 200 ige ne limon 20 igo by the end of the day nabukunya to kusangeria magena mange na ende morocha magena most yeto ko import ko chize chase ko na Uganda igo na bukunya to produce magena ito ko to magena ay keraro ntori ngo atere di market yo gochion aba mama ni yaro kwatin ko gira mama ni chichama ni ma te ko ate bio ebio bebi ga kibi ko gira ebio bebi to go chamo njemuno moraina ta re bio bebi ya na yung project kina baro ate ekoromurai ekoromwari ringa amangana ye makumoni rukai amangana mona ye kurende ekad ye mwana tebi mangana ye kad ye ntonya alako bantu kurige ringa ebio baby mama ntonya alako bantu ko babikira chibesa ekorto babikira chibesa sibio baby chibesa ndali tuba ucho kungira ndere muromora chibesa chikubierana ekorochi abieranire baimuki na ndabaira ni profit ibyo mbebya byage bemo. Right, asante. Kero tukoja se murabiri twangu ministry ya wase kidege nyinyi bazo kangi Jamani sana. Kama manifesto yana nebwate points 8 lakini wao tutoa inje chirimo urgent and effective. One, unataka kuulitanga ilo mmoja kubeka shiu chinyinge hasa mangana ya masomo first. Na educate yomo MCA ego wana tukulige sana mangana ECD classes. Inero jukumu mu MCA ile. Kwa hivyo mimi yangu kuhakikishana school chote piti chikwate primary schools chikwate birasi vya ECD birosi bikrane standard itakeire biwate facilities itakeire bitabu kama na bali mwaisene we will lobby the governor through the Ministry of Education here county tunaomba na bali mwaisene kwa watu kusomea bana bali bachekechea and above that ntoe sana ni asoko menta usegeta balimu kuletera se incentives au unabona kwa one schemes and also promotions so that when I also wana wetu wale motivated. Thirdly, secondly, nicha issue ya agriculture. Obole wetu tuna wetu bana kwa machwano nusu mwaka na mwaka na ndio bana kuirolera ekembelike kemeke tuachira kwa nyolanga gato atagire nseyega ebi marimbiro aro biko irebe keke naende biko rwa chireigo kuna bono tuwate cha avocado cha avocado cyo rasmeka seke yamo ogese igesarinene wetani chibana. Secondly, ebi marimbiro aro na chinsi arancho cha tirebe types tuwate igesarinego so ikoto chukweni kare jaba libaito watu wale bilenge ni maake aseri meli ba correct ba kolema egento kende ntonya alibo partner na team institutions chiko nya kwa bali baito chilon chire ereti sere faida ndio chiko nya kwa invest na soko libora wechiombe ama na chimbo chicha mabere kwa sababu once you have a loan no wata chinguru chocho nya kubeka wale igorake tokole commercial farming sio ile subsistence. Tusifanye ukulima ya chakula tu, lakini tufanye ukulima wa biashara. Egento kende ntochiko nya sababu ngana yo bolemi ntochiko nya kwa abalemi ababito
extension services tubalentere abarimu bari bamanyitayo y'oburemi bakiko basomya ese kinjira kingiya cyo bakora oburemi kwenda se issue yende ntubata amangana infrastructure amagacho n'ekipara ewodi yaito nebwato okulembera kwa sana ase section y'ekipara kwa sababu kidogo abarayi babera abotoba wamezembea katika kazi yao. Ngolende kuetera se public participation kuhusisha wananchi katika kuamua ninya leo chiko tuwatara na wananchi kuamua mbaraki egotaka kwa sugar fast kuwatu kana kulingana una mahitaji yale. Yes, ngolende anatabanga public participation is very important ekarawa para magendera yekenyoro because na wala rosie gento kusora sie para era wananchi batabu ataraka nero eto ekananga nere batu zara su kwanza so that you come to the next one iko ndo shirikiana na wananchi aso kuamua magendera kitoka kwa kwanza issue yendera mangana health facilities nyagitari cheito gaiga Bogosero ama NP chukua tia Mariogo chukua tia Mariogo oisawa ikororo yowe gatukwa likero Mariogo wachiko ulisiko the Ward Development Fund through the county newaneleta kwa na Mariogo nale asset facilities yetu kwa sababu ile provision ya county health is well involved ililetwa kwa county ninje uno mwakilishi wa Bogosero ningenda se county ndo andera Bogosero wamito anyole Mariogo ulienda niye mbako tukunika extra expenses na endo yanelekana kwa nego NHIF nege tukia maana sana negwende tenga abantu wetu basomibwe kulingana na mahitaji ya serikali banyare kuregister ne facility ya NHIF abande bale mind bako osefea yoko genda town osabata kwa tia bese ngwakana kero mutieni igontore ndo services chigame ga toenda bantu bane NHIF asekenyoro bare gesta bantu baito na ende to make sure nga mbaire motisha yokorakana ina utore facility ya NHIF egento kende is youth empowerment and talent development. Abasaya baita abandi babatebiya wa awo abandi n'abateri abandi gochesa bale mipira n'abandi na various artists mtoto leto akatele nzogo kuna Bogosero House of Talent asa abasaya bako genda banya bakore practice maybe kama ni wale musicians wengine ni wachoraji wengine ni wacheza mpira tubaligererie ase budget ya county to make sure nga banabaiga babuate provision ya chibesa to support ebyako byabo awo igato kyo moiso ntobate bali handicapped and the disabled wala ambao wako na shida kama walemavu nao watashughulikiwa kwa sababu muda mwingi wao wanasaulika ngolende tincha mange ega tokyo mwizo ngalinga effective representation of the people kwa wakilishaji ambao unafaa. Mimi nitawajibika alise assembly or produce proper bills kwa wasema chikalia yao kutetea mwananchi kulingana na vile haki zake zinafaa kuwa zinatetewa. Kwa hiyo machache nashukuru sana. Asante sengencho ya kwa rachi manifesto chino tedeko swali tenya kwa wani kwa kule chingwane chino kwa sensemo yo mwejo lakini inde kwa mwali ka nyumba ya Levis elinde akwane na gagia bali la sehol arudi bakasa bantu batatoiga elinde banyara kwa na kusiwa ya mabonga manama gania bona radia ya ase ikeweke kwa polisi oye bali kinde tukawa omwentio eto kwa ikara motua mkingelia yake otoka kama tebe kai wete lakini ebe mbona ndia maskari koko ni bagasa bantu watoto asenge njuego braille miskarigo igoto okuyo ko bato ko boli
kwa hiyo tunataka mwako yo kwa ndio tana soko. Itanga ni tiante radio funa asante sana. Akosa malita ngoro kwa fibo manga. Ama swali ama ya mwaboli aya ndio satisfied tutanya iko hilo. This swali yane liuti koenda so yo chikawa omorai Douglas ekerenaswa nanyora kwana point yokoleta omusero amo eita abe loyo chete maiga aita abe loyo lenge maiga eita abe loyo chia kera getore saperinge ngobori Douglas ayakwa kwani swali abali maiga bayibule na bali sikoseke bayibule kwanya kurangirie a committee ya atumaigo baerese ibirenge byane mbwate nebi egere abanda understand ya kwamba umugambi uyukire na cyatubeka mbuya another point nini institution of service itoko nyora saba twali bakite maiga for example noni tibese ticheti basari okonya okupakusi ero nene Adabo saba ambia wose mule mutu wabu ingo baboliga ingo bateliga sasa uyu mateka maana NHI I'm kind requesting mpaka mwezi mule maiga amana amoche epili amoche utakusuma yakanwa na NHIF kaya NHIF amana ya mataka abuchiri bantu bakwatikeni egeto kende esabia education saina utambe kerende mwana alia ngora bana bakwe school kunyamundo primary na baseriwe amana education na mwana mtu abata tuiga tuyutinja abalimu alia gokonya bali last ya mwizo niligo tebaiga amana ya pasaris kaidi tigaba tichile tigaba muka base ya bana tetunya wakanero na ngoli babo watu mabutese county wherever sese education so that boka baka hakuna acha ya kwenda kwamba tunaenda mna apply mafanya hivi. Asante sana. Asante sana mwaka. Unapata hii swali ya kuruka kwa hivyo na natoka kwa kasini mchevyo. Ditani ni mongo akabia asa barari bari diofona nande mono asa bara ivaito bale dire to ikiraniri tukoli arera sehori digere tunyar kuri birenge liveito egende kemonda gende ko bainyoria chi aspirants chi more motwa abamoko banere kerego kyo MC yebo kusero what ngosa boyo gochakurira chikulechi akorere abana inchi egasi kiro yomo atabwa cyubanjeri egende yokanda musaboyo gochikorira chikura cyako usero ningo chewe tani 17,000 lakini lero ripoti ya IPC ingere chikura 12,271 ekero ora chocho runo mwemsi yebo kusero oteme chikura chirikito giseberere kanete abayibi barwete siko bagaja bakaiba bantu baito bare to botandanu obututukanu egerete bogusero mwemsi yago chorwa osinyo bakore gasi ese ngenyo kusero nigera nene lakini karabai karansete assembly igari bosongo yanyorekana no tema kole to kwamerenge wodi yawe nene yanyorekana abantu bari kusero babanyekanite ko babanda bake ekyo nakinda asabe aba aspirants maminto bogochigochor please otokonye gabo egendo kende omochano noro abantu baito banyaruro manene asinye gitari bosongo nigere evivaro omondo itako igororo ama tukatoto abate problem gete ebusarasini mocho mateye memorigeriye ngenjo mora konya abantu baito ekero bakenda ganya gitali ngero mochano monene namo nechinya gitali echichinke tobwate ochaga iga tobwate nyatiego ntobwate mosocho ntobwate raganga emechane ronini ama lyo gagocha lero in the next 3 days omondo kwa na gitari pate dukumario gotaino so mbuyamono asobondegera Muyaboro ora lebra kumbanjira tubate anake maburi ya basubati babe sekte basubati kakte bara kwana kaidi abamuburi ausbati good tangira basubati yikona
and everybody vote. Mbiyamana asengencho yeri baga adikwere mbiyamana asengencho yabaraya baitu bagera tuachirega sensemo yo gotegerera amagani abo na ikibago chikotokorera radio vuna mbiyamana asengencho yo gwachira na gocha utotegerera na baraya baitu ite gonkubo igona na bategerera ile boss ite bonte nenyera no boraka lakini tiji gwetio no gukwanira igoro ya boraka wono ko basabaiga bangi na boraka usena batakanu na baraku amatuka mange ebago tibegwa nje ko basabana mo baligereri na bana chintakana biamu. Asante sana. Ana kendo re tiburi kubasi Moswati. Moswati nara singi Moswati bari tiba mabara kole. Biamu asali bageni. Eritali anenkuru kwa James Obati. Gabo Busero. Abashimwe bari mu yeto bakwanire bya sana ibintu barengerete gochi okorekera babuhire chikura lakini tete ko bomba bote bawo swali ile moiga mo ba prepare dinga okobwa nkoro no kobugo nkoro nere twali ndo Busero mara mange abashimwe bakobole chikorekera babuhiru bayira naka bachikonyoro bokon moerese abantu babo Busero ekara kwa buri chukura koro esenge njoko bunkoro ninki mogo chikokora semi yake yetano. Brother Bright, now you can check over. Dawagera name Maboshi. Thank you. Asante sana Mwalimu Dennis. Bogi ase ngenjoye session hii kama ngozi kwenye microphone hiyo. Basi kuna mwanchura umwategele radio kuna 2.0 FM. Nabai gomo ligerekia Obuna TV kwa nyole maase wetera aliase YouTube nyaranga gotore live base website wetera www.radiobuna.co.ke okobati chikwani chatos ya aliasole imena isiko ya Bogosero tete kunyara kwa ngo bali kanya baraitora muna babo kaika tore nero maraya sente Douglas Sokari okoliye kroke bwensia wadi ya Bogosero wetera sekya magia Jubilee Ntorenero maraya sereta Denis Samuel wetera sekia makianak mabiko ntorenero marai ase Yeta Felix Onkoba igale independent candidates geta bara imanyara kwa moko iwa mabodi ayo ekato chakana marai Douglas libori nilia kulinda ya mase muna kwa tuwale kwa rangi ili committee kuligeria amangana kwa kuonera at the same time oire ndidi boyo utaroke microphone oira ndiri ya yugo ya ababoraka nubwate berengera bida singincho ya ababoraka nelio mwaelio eiseko banga tali alikuwa mu buyasi chikulechi okali ngagweta kobara osebado okali olio kwa na chombe na gwata tebia na agenda rekobao mbiyamano kwen na mbiyamano asibali mwabuli ya mabuli ya iga nche iboli ditangani didia yaboli gwano yo mitona narangi ye abantu kubahereza ramana nikutane leo sibwatende ngote mande go brief manifest yane yo chikobe ko mu Buseramo kuanchiri gutayo iboli ndiri yakabere ase agenda number 4 nikuwanete igoro yabo chintakana n'ababoraka tumaite senotanyigwa wetera ase kiti donor funded kiti ya Douglas Okari Foundation na kigeko bera na lecho mbejikura nya dorachi moljiye karongo basintakana igo neli yandalia no ichi asumumbora kolia anyali gukine chintakana chinya na ende chibe sanchiroro chikubu chyoboraka chikubu na serikali lakini bono naseme chitari kubwati wa nchi no mo MCA nchi bwatie chichiko ikera ababoraka igo liya gatatu inchense ko buchikura asta yongocha jidagira Okari no munyabiasara inche no moleminde abangwa ndaruro tubibwana
bongoenda no buli mugwane na na bongoenda gokonya asinkunyara ase bari barangere batari kwinyara asinkunyara gokonya still na bongoenda gokonya chikura ose siasa is not a alive and dead kind of event. Baada ya siasa nana utokwenda komenya ubugu wetu kwa kawaida nana utokwenda komenya una chichirani una basani igo obugimo bwikabogenderere baada ya siasa ikiara siasa ikucha nande yaeta twagendera komenya una twale byamo Dia masih jawab Brian. Kita kabisa itu kira ada mengenai NHIF, naruh bol guru NHIF, bowling kita nyara punya suku mah nyara kau tegu akan nama mocai. Ika mau tanya kau kira dia suku bangun keringa NHIF ini mengenai national government. Ika kalau mau coro MCA mau coro mereka asiran nyara kau apa yang kau ada kau kita pun. Tapi yang mengenai NHIF punya suku mah cukup itera ase mocai. Lo kolibio ya, orang yang ada pada kolega sudah MCA. MCA kerana ada parlimen dia awal yoro, nanya pada usume yang dikmun emotion. Kerana usume emotion, bagi discuss kebara agian ceri. Jika orang pergi na back to the hospitals, katanya mati kan saya akan dari mocari. Yang tu dia kabar, mengenai apa ni dia drugs na medication. Yang kita arti itu cuma drugs na medication. Ini kaya kau ya. Apa usero kami itu? Operai mau cora na obo kor king kige ko cakap korekan. Macoro operai bo suku menabantu, nama yang ko katai na. Amang anak dia malio ke kero monta ko tenda yang berita malio kali. Naba ko katanya neta ke gobernero itu monto itu ko gua ko campaign. Suku okole campaign ya ye na ko abantu cibe ciao lindri ekara indire amoy. Ige ko iro monto tenda yang berita malio Mario kata punya kau vera, nah itu punya aku mogol. Nampak nak kau ada cebesa, nak kau fund itu apa campaign. Untuk dia kata tu, asal kau suka banggo, amang anak widows and widowers, injenom mana gini nomo buraka, nindo cene canda buraka babu itu. Jika so banggo ini aku hati batelana, apa buraka apa buat dia dia. Ige untuk keringa, umur ayo wika buraka bange, kau project dia uneri. Bapak dia ane cium bebata gitu, naboko ada kamu, tu ada Asia Agricultural Training Center, bapak ada cemoli bakor moro. Asti besi basi beti nayo mo kambio ko menteranke, o cium beno nyaibere. Kalau ada terno nyaibere ciki ini, kalau ciko na kubiana, naboko na mo kura ko gender ko nyore moli, nayo do nyore, fai kata ko ciko isa ko sera, ko kura kabatuan. Aso mengenai education, bate bang abana itu masih ada, nampaknya bayi gora ikan ada tukang nyara aku iran aku jangan, igongki, ikan tu aku tu mendek tu paradise, istilah